А, здорово. Как поживаешь? Ты все сидишь у компьютера, да? Ну давай рассказывай. Какие новости? Здорово, чувак. Что, спишь? Ладно, слушай. У меня есть новые новости. Сегодня весь день просидел в Меке, искал тачку, чтобы купить подешевле. А ты что все же? Подсматриваешь за соседними тёмками? Ja esitetään sitä suomeksi ja... Meänkielellä. Aivan. Miten sulla taittuu meänkieli soida? Kyllä se taittuu kohta oikein hyvin, kun kuuntelen tässä tarkkaan, miten Henrik ja Markus laulavat, niin sitten siitä alan itsekin kehittyä meänkieliseksi. Hämäläisestä meänkieliseksi on kuullut pitkä harppaus. Se on mulla nyt tässä päämääränä. Aivan. Sitten meillä on yleisökilpailu. Tämä on nimittäin tosi jännittävää. Ja sinä, joka kuuntelet, nyt kynä ja paperia esille, koska tulee puhelinnumero, johon voit soittaa ja olla mukana meidän jännittävässä ja hauskassa tietokilpailussamme ja voittaa omaksesi Sisuradion kätevän kauppakassin. Aivan, ja tätä jatkuu sitten koko ohjelman ajan tätä tietokilpailua. Ja aiheena, teemana meillä on tänään... Ihminen. Ihminen. Ja tästä onkin sitten... Lyhyt askel. Просто как воспроизведение, или уже пишет? Пишет. Привет, как дела? Что делаешь? Здорово. Давненько не виделись. Что-то уж в лесу сдохло, чтоб ты мне позвонил. Ну что у тебя нового? Давай, выкладывай. Ты же знаешь, создатель Северного Каролина назначил меня его хранителем. И я не могу покинуть его, какой бы она дара ни была. Тебе, как разумеется, этого не понять. Да, ты прав. Твое здоровье. Ай. Понимаешь, чувак? Не знаю, ты будешь удивляться, но у меня плохое предчувствие, что может быть что-то произойти. Что, зачем?